Madume barati le balatedi ba Pilansberg TV. Malobanyana fela fa lapa la bogosi le kemedi ya morafi ka kakaretso ba tsere tshwetso ya go folosa Morena Ramono Pilane Lentšwe mo setilong sa bogosi jwa bakgatla ba Gafela e le certificate se ba neng ba mo adimile ebile ba mo romile sona. Kwa bofelong fa na garela kgosi kgolo Gafela wa bobedi o rile jaanong kgatelopele ke go kwalela Morena Ramono ka tshwetso e tswereng go kwalela gape House of Traditional Leaders mme kwa bofelong go kwalwe premier gore jaanong a ka kgagola certificate se se neng se filwe Morena Ramono. Pilansberg TV ka nako tsotlhe le wa gago Jean Letsholo. Morati le molatedi wa Pilansberg TV re go tlisetsa dikgang tsa gago ka nako tsotlhe mme fa o batla re go golele button ke eo e kwetswe subscribe e tobetse motho montle subscribe mme re tla go golela. Re Phalafala Maname o go tsholetse go tlala seatla mabapi le dikgang tse. Bakgatla beso ke a le dumedisa morafe o montle wa Sekgatla. Ke a le dumedisa ka pula bakgatla. Irile mo malobeng mo re kgaoganeng la bofelo ke ge re le mo kopanong kampo mo bokopanong le kgosikgolo le dikgosana tsa gagwe le kgosisekai le ba lapa la bogosi le ba thusa kgosikgolo jalo mme mafoko a teng fela go gakolla e ne e le mafoko a botlhokwa le ga ka tswa se monate mo dipelong tsa ba ba ratang kagiso. Ke mafoko a botlhokwa dikgato tse di tsewang ke boeteledipele mo tlase ga bogosi ba kgosikgolo Gafela mo boeteledipeleng ba gage tota ke dikgato tse e leng gore di tswela mosola morafe le isago ya morafe wa bakgatla ba Gafela mmogo le ba tshela mmogo le rona e le bone baagedi e le bona magosi a mang ba re sharang di borders mmogo gore ba tsaya malebela le bona. Ka go rialo re kgaogane e le gore re e ne le hearing ya Kgosi Ramono Pilane Lentšwe Morena Lekoba mme ka maswabi e le gone ge nneng go begwa yalo go gollwa gage mo bogosi mo thomong ya ge ya bogosi ya nna e romilwe ke monga bogosi e le Kgosikgolo Gafela mmogo le balapa la bogosi. Ka jalo go botlhokwa jaaka le utlwile mafoko a kgabo ga laela gore kana e tlo re morago ga foo a tseye dikgato tse di tlholwang ke molao gore o tshwanetse gore a lemoge jalo ba puso ba e leng bone ba dira mmogo le boeteledipele ba rona jaaka le bone e le ba tshwara maikarabelo a molao kampo ona molao motheo wa naga ya South Africa. Yaanong ka go rialo ke fa bakgatla
gore le ske la siwa re ske ra le sia ke di lefe sentse le bothito gore ke le netefaletse gore go ba maruri Premier wa mogetse lekwalo la go gollwa ga Morena Lekoba mo setulong se neng a se adibilwe ke balapa la bogosi sile bakgatla lekwalo le la amogetsweng ke office ya Premier le mo covering letter ya lona le na le stempe se le mbusupi ba gore office of the Premier o la amogetse mme lekwalo le bakgatla betso ba ba tlotlegang la amogetswe se setseng fela ke gona gore dikgato tse di maleba tse di tshwanetseng gore di tsewe ke ba puso e leng ene Premier a laelwa ke molao gore o tshwanetse a tse dikgato dife di tsewe jaanong balapa la bogosi ya bone tema mo ntlheng e ya go arabela dillo tsa morafe kgatlhanong le Kgosi Ramono Pilane le dillo tsa lapa la bogosi kgatlhanong le Kgosi Ramono Pilane Lentswe di fedile jalo bakgatla it's a painful lesson. It is a painful lesson. Me, it's a lesson after all. To all of us. Ithuto bakgatla. Me ne ke re gape ke nang kolle ntlhangwe ya botlhokwa bakgatla. E le go le gakolla maikarabelo a lona le le morafe. Gore go reporto ke reporto ba gaetsho le le morafe ba bakgatla ba kgafelo e tlhodilwe ke matsapa a nneng bakgatla bana lona dillo tse nneng bakgatla bana le tsona bakgatla e rile pele ga Kgosikgolo Kgafela a bewa mo setilong sa gagwe sa bogosi ba gile ba bolla ba tswa ka fa ba go Kgosikgolo ba lla ka tsamaiso e sokameng ya boeteledi pele ba maloba ba Traditional Council e nne eteletse pele ke Rre Nyalala mme ya re morago ga dingwaga Kgosikgolo a tsibogela sello seo a tla kwano Afrika Borwa go utlwa sello sa morafe a gagwe ga nna fela yalo reporto e ntse ke le supetsa e bidwa Baloyi Commission report le yona ke yona gape re tsang tsia thata ka gore it's a judicial commission report. It has been gazetted. Apart from that, around 3 years, area commissioning. Kgosikgolo unzi more than 6 months. Arabela stilo sa gagwe. A defender bogosi ba gagwe against bannem ba ipeletsa gore ke bogosi ba bona
ba neng ba ipeletsa gore ke bogosi ba bona e ne ile barwa pheto ba re bone bogosi bo ke ba bona e ne ile barwa pilane ba re bogosi ke bogosi ba bona me ditlhotlhomiso di a dirwa ga fitlhelwa nnete ya kwalwa gore bogosi ke ba kgosi kgolo ga fela mme bogosi bo le dithata tsa bone di mo kgosi kgolo ga fela bobedi ke ene a nang le thata ya go tlhoma kgosi ka kwano Afrika Borwa le go itlhomolla ga ya fella fo fela ebile ya ruta gape gore ge kgosi a sa dire ka fa molao o mo laelang gore a dire ka teng a itaola a sa dire sentle le morafe le bone bogosi ke tiro ya kgosi kgolo. He is duty bound. It is his duty, his responsibility, his right as the head of the royal family to discipline kgosi. Ke ka mo disciplinary hearing e tsereng karolo ka gore kgosi kgolo wa itse gore molao tau o ja monga ona yaanong o setse molao morago ba kgatla ga se mo go teng motho o dira go aka maikutlo a gagwe ka maswabi ba kgatla go ntse dikgwetlo pele ga hearing eo e nna teng kgwetlo tsa teng ke gore Kgosi Ramono o ne a leka go thibela that hearing a ipelaetsa go kgotlatshekelo ko a tsweitang se folletse case was struck off the roll ka di 5 tsa September jaanong e ne ntse ile a manga maitsholo a sa amogelesegeng gore o le rangwane ra mogolo wa go a re tla kwano re bue ebe go iragala ka mokgontseng jalo minge nte se ka kwata bolotsa ntho se ka ngwale ba di bakgatla. It's a closed chapter. Mine ke gakolle gape bakgatla gore ya ga ntse ke bua ka Office of Premier ke bua ka Baloi Commission report Kgosi Kgolo ka fela o mo tirong makgatla go faile ke ke faile bakgatla ikima tota tsere dikgang tsa bakgatla mo yona faile bakgatla ikile ya re mo malobeng ka lefa pego ke le lemosa gore Kgosi Kgolo mo boemong ba bakgatla ba kgafela o tso file application ya mandamus ko court yaanong application eo ya mandamus, it was not an urgent application, it was just a normal application. Me application ya mandamus e tlhola ke gore re le morafe wa bakgatla re ngoregela gore puso Office ya Premier le ba Copta ba maoto a tshupa mo tirong ya gore ba dire se Baloi Commission e reng ba se dire ga ba dire go aka mokgwa ba laelwang ka teng yaanong re kopa kgotlatshekelo gore ka this commission report it's law ka boyona di findings tsa teng ka di saenetswe ke Premier
ba kgotlatshekelo ka gore ba tshwanetse gore ba tsholetse molao ka nako tsotlhe ba ntshe order ba ntshe taelo e susumetsang e encourageang ebile e sa fe ope phatla ya gore a itsemeletse gore a ire tiro ya gagwe. Mandima so ba gaetso purely and squarely o mo goreng puso dirang tiro ya lona gore ba khatla ba gomotsege. Ga rena traditional council re le ba khatla ba kafela dithata tsa traditional council di ne di filwe administrator mme mo the terms of reference tsa administrator e ne le gore o tshwanetse gore a bereke le traditional council gore a e tlhatlhelele a e natlafatse gore e re ga a tsama e be traditional council e nonofile gore e ka etella morafe wa sekgatla le merero ya sekgatla ka manontlhotlho le matsetseleko. Gape go ne go le mo maruding gape a puso gore e tsenye ditlhomiso tsa forensic jaaka ba laitswe ke commission report mme tiro ga ya ka ya fela ga ba e wetsa e appointile mme after appointing them e be ba kgaosetsa isi ba fetse tiro ya bona. Go gontsi engwe ya di recommendation e ne le gore morago gore ba ntshe the former Khosinyalala mo stilong le Rekagiso Pilane mo mererong ya boeteledipele ba ba kgatla ba tshwanetse gore ba netefatse gore ba bantse mo di-company tsotlhe tsa morafe mme seo ga sa ke sa dirwa ke ka moo ko kgotlatshekelo e leng gone go maleba gore re go teng re kopa gore ba re bontshe re kopa gore ba re thuse yaanong premier o filwe more than 3 months gore a arabe go kgotlatshekelo. Last week ge re tlhola le di-lawyera tsa rona re ile ra lemoga gore ba tsentse notice to oppose gore ba tlo oppose this application mme ga ise ba file di-affidavits ga ise ba boima ba ka bone ka mokwalo gore goreng ba ganetsana le kopo ya Kgosikgolo le morafe wa gagwe e reng ba khatla ba khafela ka jalo ba khatla ke ne ke re itsing gore kopo ene ile gore e nne di 19 jaaka go kwadilwe fa re kopile gore e nne di 19 hearing e nne di 19 di 19 ile ka bosigo ka moso jaanong kgerna le babueledi mo nako e fetileng ge re tla lemoga yone ntlha ya gore ba tsentse notice to oppose but ga ise ba file ne ise go setwi go nne le tumelano ya date ka jalo go raya gore date e tla tswa date e tla tswa e leng gore hearing e tla tsena ka yona because ga ga nna le notice of set down ya ka moso which is the 19 e dumelane ka gore ya lo ba khatla ne re le fe dikgang tsa lona re mona go ntse dithata morafe wa badimo ba itso tse ikiteng lerato ga leo mo gare ga rona mme seo se tlhola ke go sa tlotlane go sa tlotle bogosi ba rona go sa tlotle se ga rona se tlhola ke go ikgagapella se tlhola ke go senya
mme se se tona mo dio tsotlheletseng ke go sa tlotlane, go sa tlotle bogosi, go sa tlotle sekgatla ka ntlha go tlhoka lerato. Ya nne ke re nte ke lo kopeng ba kgatla ke ikopela ke kopa gore re itharologileng, ke kopa gore re tswe mo this vibration ya negativity, ya letlho, ya go felana pelo, ya go utlwisana botlhoko, ya go tlhokalana botho. Ke kopa gore ba kgatla baitso ba ke ba tlotlang re kopeng botlhale mo modimong wa rona, re ikobeleng molao, re boellaneng, ke kopa gore re boellaneng. Kgaogano e ga e monate, ga e monate ba kgatla, ke kopa poelano. A re boelaneng, re morafe o le mong, re masika, re bana ba thari le nngwe, badimo ba rona ke badimo ba le bangwe. Ga ra re walwa ke ditlhokwa bontsi ka ntlha maitsholo a sa siamang. Yaanong ke ne ke re ke le kope morafe wa itse gore a re timeng mollo o. Poelano e mo goreng a lerato le boe. Motlhala o re o tlogelang e nne motlhala o eletsegang, o seke wa fapoga mo motlhaleng wa badimo ba rona o montle. Ka go rialo ba kgatla baitso ke ne ke re ke le leboge gore e be le mphile tsebe mo nakong yotlhe e se leng ke thaopa, ke dumela thomo ya gore ke nne ke le fa dikgang tsa rona, mme ke kope gore le teng mo tumelong modimo wa lerata ba kgatla o tla re sireletsa ka nako tsotlhe. Ba kgatla baitso badimo ba rona ba re rata, ba tla re gakolla, ba re bontsha tsela e siameng. Ka go rialo ba kgatla ke a leboga.